na nagpamiyat simpo mo dalam hari okay ya kanyo tentang balik Darwin kali يتفضل سيادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد waspuji iban sanglit pa Allah subhanahu wa ta'ala serta hituk bersing kita niu insa taud-taud pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala sin amuin yarida masih kita halaum hidayat niya sin amuin masih ramayan kita yawari halaum likusan sin agama Islam serta salawat iban salam Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dana in mga sila amuin miya magad miumurul hakakahinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imahuli niya mga palanggungan haagama Islam kumawa kita niyo maniyo tiyo pangadjian hawaktu ini akabtangan biad diin baha kumusug biad diimbaha kakanapan impag-iman sin kita. Muna-muna mga palanggungan haagama Islam, in asal-asal sin pangatayan sin kita ini magkapinda-pinda. Aun waktu makusug, aun waktu malamah. Aun waktu makusug, aun waktu malamah. Angkan sa impangatayan ini tiyawag kalb sabab magkapinda-pinda. Mga maumaas palanggungan haagama Islam, wayroon pagduwa-ruwa, intiap-tiap Muslim, barhajat siya maun paamuin, kumusog impag-iman niya, iban barhajat siya maun papagpaham sin agama niya. Sumagawa, biad diinindan pa mga parakala ini, biad diinindan pahikakusog sin pag-iman, biad diinindan pahikakanap sin ilm. Nasabun na tuod in paglingkod-lingkod, maun pa pagtuntutan ilm. Iban paglingkod-lingkod pa mga sila tao saleh, tao marayaw, na inyandan hikakanap, hikakusog sin pag-iman, iban hikakanap sin ilm, iban hikatindog sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga maumaas palanggungan haagama Islam, matarang katu taniyo, intiap-tiap kakahinang si manusia, intiap-tiap kakahinang marayaw, amuin kakahinang si manusia maun papyang dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala, na inyan dan hikakusog sin pag-iman. Sambil lang sin hambuok salap papanaiban niya, idlis bina nu'minu saatan. Lang sin hambuok salap papanaiban niya, lingkod kau mari kamu, mag-iman kita minsan sadyahang kajam. Idza dzakarna Allah wa syakarnahu wa abadnahu zada imanuna. Apabila katumtuman na tuuna in Allah subhanahu wa ta'ala, iban makapagsarang sukul na kita kaniya, atawakan makapag-ibadat na kita kaniya, zada imanuna. Gumanap sumung impag-iman sin kita. Damikkel lang sin salap yaon,
wa kadzalika idza amilna a'malan salihatan fatasaddaqna aw sumna aw sallaina aw taluna kitaballahi aw da'awna ila Allahi zada bidzalika imanuna. Long sinhambuok sa lapyaon, demikian apabila kita nakahinang marayaw, nakapagsadaka kita, atau akan nakapagpuasa kita, atau akan nakapagsambahayang na kita, atau akan nakabasa kita sin kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala, atau akan nakapangindwa kita pa Allah subhanahu wa ta'ala, zada bidzalika imanuna. Demikian sumung gumanap in pag-iman sin kita. Mga maumaas palanggungan haagama Islam, demikian biat tura isab, bang kita nakahinang sin opposite niya. Apabila piyahil pahil na to, atawakan naligap na kita niyo sin parihasan dunya, atawakan yagad na to, nasadyain hawa napso na to, nalumamma in pag-iman sin kita. Mga palanggungan haagama Islam, apabila kaingatan na to na siya, na mahita pa kita di mag-us-us maun paamuin, tiranan sa babanhi kakanap sin pag-iman sin kita, serta lumayo kita maun patiranan sa baban amuin hikalam masin pag-iman sin kita. Mga maumaas palanggungan haagama Islam, dahin ha mga kasababan hikakanap sin pag-iman mataud ginisan, mataud hantangan niya. Hambuok na rin dito kanila in zikrullah, in pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, in zikrullah ini, in pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo ini indain hamanga, sa halga iban sa afdal na sababan matarang hikakusog sin pag-iman. In zikrullah, siya na ini in tiap-tiap sabbutun mo in Allah subhanahu wa ta'ala. In tasbih mo in yan zikrullah, in pamung mo alhamdulillah, amu in pamudji mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, damikyan in yan zikrullah. Damikyan in takbir mo, amu in panglagbuay mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, in yan zikrullah. In istighfar, damikyan in yan zikrullah. At damikyan in dua, amu in dua masalah, wayroon pagduwa-ruwa in yan zikrullah. Sibuk daka in kiaunan sin dua ayan pag dunya atawakan pag akhirah. Apabila nangin dua ako pa Allah subhanahu wa ta'ala, in patutugon ko din doon haka Islam, serta patayun ko doon halaw mlikusan singka Islam. Atawakan nangin dua ako pa Allah subhanahu wa ta'ala, indihilan sahaya in pangatayan mo. Atawakan nangin dua ako pa Allah subhanahu wa ta'ala, in patutugon ko din doon ha siratal mustaqim. Atawakan patutugon ko din doon ha mga kakahinang marayaw. Atawakan nangin dua ako pa Allah subhanahu wa ta'ala, atawakan nangin dua ako pa Allah subhanahu wa ta'ala, in patutugon niya kau din doon akakahinang marayaw. Mga palanggungan haagama Islam, mga maumaas palanggungan haagama Islam, in kariya salisim manusia, adum iban sin adlaw, magpakalawag pardusahan, magkahinang kasaan, dahil nasabab yattu, barhajat tuud imanusia, maun fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kalong sin Allah subhanahu wa ta'ala hadis kudsi, ya riwayat Muslim, laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar, wa ana agfiru dhunuba jami'an, fastagfiruni agfir lakum. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala hadis kudsi, ya ibadi, o kamu mga ipon ko, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar, sabun na tuudin kamu yan, magpakawak parbusahan, magpakahinang parbusahan hadum iban sin adlaw, wa ana agfiru dhunuba jami'an, iban ako im mga ngampun singkatan parbusahan, pastagfiruni agfir lakum, napangayo kamu kaampunan, marika ko ampunon ta kamu.
mga palanggungan haagama Islam. Amo ini impartandaan, manusia darundaran makahinang kasaan. Manusia makabak pardusahan mataud, dan hasabab yatu berhajat siapa Allah subhanahu wa ta'ala. In ampunun sin Allah subhanahu wa ta'ala impardusahan na hinang niya. Iban maig in athar, imbakkasin mga kakahinang kangian, mga bakkasin kangian na hinang niya. Mga maumaas palanggungan haagama Islam, na ini subay ramaon in pag-istighfar, subay ramaon in pangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala, pastagfiruni agfir lakum. Mga maumaas palanggungan haagama Islam, apabila kaingatan na tuna in dhikrullah, den ha mga sababan hikaganap simpag-iman, iban din ha mga sababan pa hikaganap simpag-iman, amuna impagpataod sing kakahinang marayaw, iban pagpasub lumasa ha mga tiap-tiap kakahinang marayaw, iban damikyan din ha mga hikaganap pa simpag-iman, amuna inus-usan niya in hanggaw takbaran niya, mahun pa amuin kakahinang hikamumpaat kaniya. Apabila siya mamisara siya marayaw, mamisara siya hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian apabila siya umatud siya pamarayaw, umatud siya pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian apabila siya manaw siya pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na ingkatan kidjut kahaybal niya, aun sadya kamumpaatan, aun sadya karayawan mahasil niya. Biat tu mga maumaas palanggungan haagama Islam, kabakan mo siya, di magupasin waktu niya, kakitaan mo siya, darundaran ha masjid, kakitaan mo siya, di magtitinggal sin sambahayang, kakitaan mo siya, darun-darun nagbabas sa sing Quran, kakitaan mo siya, nagpataod sin mga kasunat-sunatan, kakitaan mo siya, mangdaagi pahinang marayaw, sarta manglangi pahinang mangi. Kakitaan mo siya, darundaran nagpapanun iban sin mga sila tao salih, amuin mga sila tao, timutunay sindia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga maumaas palanggungan haagama Islam, aun din ha mga waktu pagkasakupan sin kita niyo, aun din ha mga waktu pagkasakupan sin kita niyo, dan ha mga manusia, inka asal-asal nila, mag-iibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, magtutunay sim mga dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sa bigla na sadya na pinda inkahalan nila, maun pa amuin, di na akon mag-iibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, misan in sumambahayang pahil-pahil na, lando tuod makaajayb in mga parakala ini. Iban damikyan, aun din ha mga manusia, pagkasakupan sin kita niyo, inkahalan niya, di mag-iibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, misan in sumambahayang pahil-pahilda, sa bigla na sadya na pinda inkahalan niya maun paamuin, kakitaan muna siya darundaran ha masjid, kakitaan muna siya timutunay sindia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kakitaan muna siya, di magtinggal sin sambahayang, kakitaan muna siya, darundaran nagbabas sa sing Quran, kakitaan muna siya, magpataod sin mga kasunat-sunatan, kakitaan muna siya, mangdaagi pahinang marayaw, sarta manglangi pahinang mangi, kakitaan muna siya, den ha mga tao marayaw. Mga maumaas palanggungan haagama Islam, im mga parakala yaun, bukun na makaajayb, bukun na makainu-inu, in kita niyo na mamaratsaya kita niyo in Allah subhanahu wa ta'ala, hidayatan niya hisiu-siu na in kabayaan niya hidayatan, damit kya laungun niya hisiu-siu na in kabayaan niya laungun. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala, fayudillullahu may yasa, wa yahdi may yasa, wa huwal azizul hakim. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala, laungun sin Allah subhanahu wa ta'ala, hisiu-siu na in kabayaan niya laungun, damikyan hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hisiu-siu na in kabayaan niya hidayatan. Mga maumaas palanggungan haagama Islam, mataod pa din ha mga sababan,
hikakanap sin pag-iman sa di ta na siya masabot. Mga palanggungan haaga Islam, suway daran darunun nato, impagsabot nato hadwa asing kita niyo, impagpamung sing kita niyo hadwa nato sin Allah, ya mukallibal kulub, thabbit kulubana ala ta'atik. Ya kau magpipinda-pinda sin pangatayan, patutuka in pangatayan namo, doon ha pagtaatan kay mo. Maita mga palanggungan haaga Islam, sabab biya na sinsambat, in pangatayan sing kita ini, magkapinda-pinda. Aun waktu makusog, aun waktu malamah. Na makabuka mga palanggungan haaga Islam, amuin tumutog siya din doon ha kalamma, maligap na siya ha parihasan dunya, kalupahan niya na insiya piya panjari mari pa dunya, hasupaya mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na din hasabab yatto mga palanggungan haaga Islam, suway daran-daranun nato impagsabot nato sindua ayan. Mga maumaas palanggungan haaga Islam, mura-murahan, aun nakawa sing kita niyo pangadjian. Nabang saupa maun din ha mga kabtangan sin aku in wala imamu. Mga yu ako kamaapan kanyo, sabab in ako ini, sabab amurayat tu in kaabutan, amurayat tu in kapahama, amurayat tu in kaabutan simpang hati sin ako. Labang isabon din ha mga kabtangan ko in imamu, na inyat tu taupik sin Allah subhanahu wa ta'ala, mahuli niya tugtuwan sin ako in kabtangan, wa ba'ad, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.